Chungs television janabam goita tonnerway asai gat bu zang pungu banza nay Thursday tong local daily newspaper the Tamelong Times the Country Mail kani dijam tong kabisumi jam ko ni kang pain daw ni the Tamelong Times ko komni hiloba mai taw Nagaland kho lon chui na pungu mai Hornbill Festival that kai bam mai kho hai dulanai tai taw dai mai jai mai mung nai kan the napfu leza kiwema TCP gate koroi khaulana Kisama Heritage Village ngai bam ko tulane taute zai kung kante Violence palong mai Sambal Uttar Pradesh khoktai visit sutat mai changlon leader of opposition Rahul Gandhi katni kakaina lu Priyanka Gandhi Vadra rui gongkan khoktai state government rui prohibitory order lona ting kante Julanai ni Israel rui Hezbollah tuang target phai kata kapdat kandi he koma attack hai ran inbo ku puni di he tuna sa kante Tatkamai November 20 nungtai Maharashtra tuang election result sapat kanmai tang khatni BJP roi zau kau kanmai tang asai hai BJP legislature party roi Maharashtra Vidhan Sabha tuang central hall khautai meeting kariulana pau Devendra Fadnavis tai kaniu tuang leader kang kapakantai Dagan few mail koni komni hilawame Manipur Chief Secretary resigna Jing District Nungkho Healthcare Infrastructure tigai inbu thau khang Dulanai December 4 kho review meeting tu kantai Imphal West District kho tingkum lenguna pungu tang mai puta kakai koroi nim tatna sluai kan mai tang police rui phugut mai kan kho kakai na rui kasaita contract killer insuna sluai mai bam khonte tuna Manipur Police tuang jamoi thai kantai Kakching District kho alat mai tek kho business subam mai non khatni government employees ta kapinna sian kakha tatbam mai gan padai ta security forces rate nim kantai Laimakho military station kho tan bam mai contractors works supervisor Laisram Kamal Babu Singh tingkum lengun sruk November 25 nongri aman kan mai asai nganna photo dat makna bam mai longko Manipur High Court re high level 4 members committee kasiapna phugut khang order ti patkantai ji cham tong cham koni komni hilobame Imphal Khuri Churachandpur le Senapati kakko security escort tilana passenger gari nun tidadat punithe tuna state government rina kaupal lokan the tiki raimei timik khori asai hai donglong ni mai passenger maktina tat kaho ngamak he Nagaland tong oting kho 2022 kum 3rd December nong numegan dun padaita Indian Marina kalam makna kapoi lokan meita Global Naga Forum rina ni tawan thai South Korean President Yoon Suk Yeol rina Tuesday nong martial law kaupal lokan mai tai khok saruk tang asai hai miledan da lahandat kan thai Egoina Sports and Lamni Thaisam Loko, Everton le Wolves Tari ko, Everton Rina 4-0 ko ngam kande. Kanai sumay match ko rina Manchester City le Nottingham Forest result rui Manchester City rui 3-0 ko ngam kande. Katum sumay match ko rina Liverpool le Newcastle Tari ko 3-3 ko draw ta kande. Paday sumay match ko rui Southampton le Chelsea Tari ko Chelsea rui 5-1 ko ngam lo kande. Pung sumay match kari Arsenal re Manchester United tali ko Arsenal re 2-0 ko ngamlo kante La Liga match kari Athletic Club re Real Madrid ta 2-1 ko ngamlo kante Kamay suna asay janting ni lamni thaisam loko asay jam chang may 24 degree to 11 degrees Celsius naimik rina 5:48 AM to 4:27 PM gan ko naigay mamgay puni jimang ko timpuk intande Asai kang sunato kabisumi cham ko reloyate janabam goita tangkute